құндылықтарға негізделген жаңа қоғам құруға шақырды халықты. امام خمینی مردم رو دعوت کرد که تا یک کشور کاملا مستقل و بر اساس ارزش‌های داخلی و سنتی خودش رو پایه‌گذاری کنند. Айтыңыз. Жалпы имам Хомейнидің көзқарастары оның ислам билігі деп аталатын еңбегінде көп айтылып кеткен. درباره امام خمینی و افکار و دیدگاه‌هاشون کتاب‌های زیادی نوشته شده و اصل کتاب که همون قدرت اسلامی بوده. имам Хомейнидің қоғамның дамуындағы осы рухани құндылықтарды алға қою, діни құндылықтарды алға қою және империалист неоклонизм дейміз ғой, осы саясатқа қарсы тұруы бүкіл ішкі әлем елдерінің тапты. امام خمینی بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران است. نظرات و عقاید ما مورد حمایت توده مردم قرار گرفت. Batыс әлемі